Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Presiden ke US Donald Trump ula Kren Beiñ upop liyo hagasngi ublay dak bapendram halor kajingkan tho jong halor ka Thma. Laban kedo ba upop nalor ba udai ukli do ke balang Katolik hasat lak perthai udai ru unong yalam jong kari Vatican. Trump ulaong ba upop liyo ulong ubatlot bane khun Pyrshah yiki kamrunar bat bashir khai. Ula Kren shaphang kajing tiang yiki jing sinshar Trump Henry Kren yiki jing tiang ki Katolik bat ki baypat ki kinhun balang Kristan hakapor COVID hakaba kila kemi kinong yalam balang kirang ba balang bat baro nakadaw kajing pendong yiki jing seng bat wat ban mi shabaru laong Trump. Ngam kwa ya upop uba perkhat bakalong shirkhe ya ke Amerika ban hiar Thma ya ke Venezuela kari ke ba shirkhe ke jingkhayi ya udrok ha US laong Trump. Ngim skautanat ya upop uba mut ban ong bakam lelei lada ke Iran kadon ya ubom nuklear udai ubre ubom perkhat bangi dei ban lei ya kiri ke bakwa ya ubom nuklear kenang bakinamla ban penjot ya ke perthai laong Trump da ke baong bangam dei unong kershan jong upop liyo. Uliyo udai ban le ya lede kum upop perkhat ya ke badai bat penik jingmut kum upop bakraw om kum uriu san perthai kan penmong yu hadu kata-kata bat ke badan kam kan penmong ya ke balang Katolik laong biang Trump. Upop liyo ubadai unong Amerika baningkong banlong kum upop ula pendram mi ke Jinghiar Thma ke US bat Israel ya ke Iran bat ya ke jing perngam Trump mi kinong shong ke Iran ulaong bakalong kubamla ban pediang. Kani ke jingkran upop kadai hadian ke jing perngam Trump da ke baong barok ke kari Iran kan yap ke ba ula kran haswa ke jingrai ban sange shipor ya ke Thma. Trump ringkat defense secretary Pete Hexet kila kerpat ya ublay hapding ke Thma hak ba Hexet ula bo ya ke jingle Thma kum ke bala kershan da ublay bat wat dak bapenan kam ya ke jing pensisha kat kum ke jing tho bakhut. Hendrai upop liyo ula kan tho ya ke jing mut da ke baong ujisu udai usiem ke jing sok uba kentat ya ke Thma ya uba omdan bala ban penan kam ban penksan ya ke Thma sngap ya ke jing duai jong kitu ki sedang ya ke Thma bat kentat ya ki. Trump ulaong ngam kwa ya upop uba kentho ya presiden ke US namar ngalet thek kumbala jiat yanga. Upop liyo umdan hakathop kerteng banlong upop Henry ula sha jiat namar ba udai unong Amerika hak baki berkhat bakandai ke babaha ban jiat yu kenang banya dai kam bat presiden Donald Trump la tho Trump.